Slažem se da grad Zagreb nema ingerencije, to uopće nije sporno. Ali grad Zagreb treba imati stav. Treba imati stav o gradu. Treba imati stav o građanima. Treba imati stav o Maksimiru. Treba imati stav o KBC-u Zagreb. Treba imati stav. Mi moramo imati stavove. Ljudi bez stavova, kakvi su to ljudi? Ljudi, trebamo imati stav. Trebamo se boriti za dobro. Pa izvan svakog zdravog razuma je da radimo spalionicu u centru grada. Pa ljudi nama u operacijskim dvoranama ne mijenjaju na vrijeme filtere. Zar vi mislite da će se filteri na toj spalionici mijenjati kao u Austriji ili Švicarskoj? Ma neće. Pa vidite da nema kontrolnih mehanizama kojima će se to kontrolirati. Pa to nije slučajno tako napravljeno. Pa to je napravljeno da prođe jedan projekt koji je opasan za grad Zagreb. Pa trebamo samo reći, to ne podržavamo. Pa da li može gradska uprava stati uz svoje građane koje traže nešto što je najnormalnije? Perspektivu zdravog života u gradu u kojem žive. Pa zar je to nemoguće? Pa to mogu odbiti samo ljudi koji su ucijenjeni. Pa čuli ste stručnu ekspertizu da je ovo sve što nam predlažu štetno. Pa daj, ajmo to zaustaviti. Ajmo pokazati stav. Ajmo pokazati, nek Zagreb bude zeleni grad.